Thirtu te in zavayin si baive kule tun chuma chuanin COVID munshang shanga thil thleng kanon lawrkhawm do nani. Pakhatna chuan Australia le New Zealand chuan digital ID an mangchan ani. Australia hian ni kum December sangni somni pali changkhan an mangchana ti New Zealand chuan November sangni somni pali changkhanin sarkar na thokte achangin an mangchauchan ani. Chumi omzia chu digital ID an nei chuan driving license te registration card te health card te an card poimo ang zongzong te le certificate zongzong te kha at xerox copy te an ken angai to lawanga online in appsa an da veka chu chu olsam takin an la chhuakin midang an hmu thei to do nani. Tin mi in anin soyangin lekha chuan thil diklo te alo ompal theya anin soyang an ningeyem ti finfianan chu digital ID chu man ani chawboka. An minister ten an soidan tak phei chuan he thil hi holy grail no thiang hlim ani e an ti ani. This is unquestionably the holy grail. Kate Pounder Technology Council of Australia chuanin he thil hi mi puiten an ni na chiang taka an thunun theina tora manrua kailom poimo berani e ti in soya. Chumi omzia chu EID zongzong te I personal data I document zongzong te chu nangman engkim kha ikuta ikeng to don ti na ani. Motor hire nan te ramlei nan te documents munshang shanga kumsom pariat katlinga party na kal theito zu kalei theito ti entir na atan chuan heng digital ID te hi anjangkai chau em to ani. Ani le he digital ID hianin ka insoy ang chuka ni nge ye ti engtin nge asya theyang kan ti chuanin selfie ila anga I mai chu aron scan vekanga I documents I submit to zongzong tene na in milem ti aron cross check vekanga chu ti chuan nangma nge I ni ti kha aron finfia theido nani. He digital ID hi New Zealand le Australia chau man ani don lo ti chu khovel omdan hanen hian achiang emema Agenda sanghi somthum Agenda 2030 anti kan empei chuanin khovel pumpui control nan thunun nan heng thil hi manrua man ani don ti achiang em ani. India rama hianin hetiang digital ID manna kan nevia chu DigiLocker anti hi nia. IFC download theya online in register torania. He DigiLocker hianin marksheet academic marksheet haute driving license te motor registration card te other card te heng documents poimo zongzong te hi ada vek theya tin I documents kha ikeng kherlo ani po in airport ate po heng digital locker ida chuan kha pomvek ania. Khovel ram changkang kan ti ten anti anga piang hi India hianin ama version ang hian ati vezela khovel ram changkang te nun kong le an nun damphung kan ve na sa to em ani. Apani na chuan Ella Vladimir broke ina Agenda 2030 chungchang asoina hi lo ngai tha ila. Kumsang ni sompa kwa khan Netherlands a lo nei mi te chu anram chu nitrogen crisis a ti in sarkar chuanin thu chwa siama chu a thu chwa na mangvek chuanin farmers ho te chu an digna chan wawalak sak mai ba ka anram nei sakte anei ani. Ani na taka chuan he nitrogen crisis anti hi thil mani lawa siam chop ania dot mangin mi puite anek che pani. He thila malatua chu tu de chu bureaucrat chau ania chu sarkar apomi poimo tak te ania Brussels sale he ka changa ron chwa kani. Heng lo nei mi te hi kan ram tan kan thamta na mi poimo le kan in kha na ban hete ania. Heng mi ten narim taka an thona lodo dal du tu hi anom ti na ania chung te chu tu te nge niang. Lo nei mi te le lo nei chungchanga dodal na a chan chu mi puite min thunun theina tura global agenda lian tak kalvel hi ani. Mundanga te le thu soina kanei na te po kalo soi to chin chu lo nei mi farmers te hiang kumsang ni som ni main an ram kha sarkar ne na ampek angai tho te kha a oma engwangin nge kumsang ni somthum kher hi anti chan kan ti chuanin he khovel thunun tu global elite chau hianin agenda anneya thil tumlian tak mai anneya chu agenda 2030 kan ti hi ani. He agenda 2030 hi United Nations in agenda ron siam so ania chumi omsa churam zongzo hi UN hwaya kanin jak lut fe kanilom ni.
he agenda hianin an soyang tak page wanin sustainable goals som pasari aneya heng sustainable goals omzia chu khovel pumpui rem takle in lungrual takte chataka omle theina tura ruam manna ania heng anthil tum zong zong hi amalte te a hian en swanin e heu avahan cha ve he bag baga thil cha omleinem na chatak ani iti theyang ri theina ombauti te rilcham omtolo ti te shi selna konga malaki te quality education zirna changtlungjok pek ti te le point shang tamtaka oma chu han en chian chuanin khovel hian hi alo mamu ani khovel tan hen a cha ani ti theitur tamtak an omani ama erot su chiang jok le uluk taka I han ngai to chuanin mishing tung chho thuang mangpa ngai thiam chuan an shat vector chu engkim mai hi ti luina mangin ani emo eilein arwal chapa semte ram engkim a in ang property te a in ang chapa semte engkim arwal khaya mi te hna semvek ani ti kan hai om lawe chu mishing thunun na alu donani chu mimal tin ten kan zalen na kan hlauti a chiang dona keima ni du thuin thil kan ti theilawa he ta arwal khai veka akal na tur chuan hmun khata alu angaya chu video danga pokalo soichin centralization chungchang kha ania thil reng hlom khatina lutanga chu te chang chuan mi puite a inwal khai vekin an sem dona chu mi ten an dikna chanwau an au chwa pui theilo na turle an ka ti chip tat ani theina tura thunun na manrwa ani donani heng agenda chatak tak te hi anron zordan turpo intluk tlan na equality ani e hanron tianga tuinge intluk tlan do lawang tunge re theibik ni duang chuwan chuan mi zongzong te kan intluk tlan chuan kan hlim theidona kan omdan zongzong in I ton bi kanom don lawani ti mangarong kal chuan mi puite ne kanol sam do ne me mani chu mandaya communist hawina an local puidang kha ani renga ni lom ni a hausa te kha an hausa thuram ase are theite kha so an re thei tlang veka sheom an tuar tlang vek thung ani kha heng thil kan han soita zongzong in Netherlands a chau khana thleng don lawa khovel rampu puya thleng tur ani heng mi te hiang khovel pumpu hi sarkar pakhat hnuaya min kalpui antuma one world government din antum ani he new world order hnuaya hianin enge kan eyang engti khuna nge chu kan eyang khoya nge kan zinanga engti khuna nge kan zin theyang tunge kan muang engthil nge kan lei thiang enge kan lei thiang lo chumi omzia chu engkim mai kan nun dan kha thunun antum mani mi chen kha chuanin milar tak mai Klaus Schwab thu soi hi in lo she to anga chu hei hi ni engma I nei lawanga ma se I hlimang ti in ani le heng thil zongzong phena mi te hian engwangin nge lo nei mi te kha anwa tum chat na chan aum zia bera chuan heng mi te hian in kan thil ei hi thunun antuma cho chatak tak kan AI in anma ni siam chop Bill Gates a sa a siam chop te eitir min tuma ran nung te eya soy milk soy bong nu te angchi thlaya changa siam te ina kan taksa ti chaklo zel antuma anthil zor apiang kha min leitir antumani ti in asoyani apathumna chuan Robert F. Kennedy Jr. United States Secretary of Health and Human Services lai mekina 5G chungchang asoina hi longai thlaleila khovel thunun tu te le ilai chau kan ti te hianin an thil tum ber chu an ti hlotling tha em maya chu COVID-19 manga min quarantine lai khanin 5G tower mun shanga an buna chumi mang chuan mi ten internet connection chai nei theyang ti in an soi chamchi boka digital currency anon chhop chhuwa ka chu na satakin kan mang le a hei hian sala min shwailu dani ti reng kan shelawa saltan na inchan na manrwa pulpui ber ani I bank account thunu nani chuanin engkim ithil ti dan ithil leidan zongzong kha thunun nania suti lai chuanin tu te mai po hianin he fakna hi kan hmuwa 5G chu irama iwenga bun chhoin chhop chhoin awmta chu chuan ishing nun ati ol sam sotang ani na taka chuan anon fakdan le anron chhop chhwa dan kha ai tom em mai ani ke nge po hian ka han en chuanin he thili chu awahan chatak heti lai hmuna anron chhop chhwa hun chu ka ngak thlel le mai te kaloti a miten kan nga hlel na pakhat le chu video games po second ruk chung lekin ka download theidon second som paruk angai to lo te kan ti ani chu wang tak chuan he 5G atan hianin $5 trillion lai an seng heng hea
heng poisa an seng zong hi nang le ke ta na niem ani hau lo mai ke le nanga ta na ni lawa min en thak na le kan data te an la khom na man ro atana thil poimo tak le an ma ni puitu ani awangin chung zat poisa chu an seng huwa mani heng zong hi Bill Gates atan te Mark Zuckerberg atan te Jeff Bezos atan te le khovel ram changa billionaire te ta na thil changkai le hlutak ania Bill Gates chuanin a satellite tam takte chuan khovel pum pui hi darkar somni phali chungin kiltin mai hi an en thla a an ve rengani ti in alo soya hei hi abul inchan na chau alani kan phone mangte hian en thak vek kan ni a facial recognition mangin phone kan loka kan opena chumei baka GPS mangin kan omna thli thlai vek ani bok Alexa hianin nangmatan na athoke mo itimai thei amai ro chu athokau lo heng mi de tan hian na athoka a en thla che a angai thareng che ni pandemic kha anni tan swanin hunrang ka chak ani ringot maya khami mangkhanin middle class mi har sa te le amhinga nungve chok te chu an roka mitam takin ando ran khara chu ti lai chuanin anni chu anlo hausa thura an thil ti du zong ti nan heng hun hi changkai takin anlo mangthung ani ti in asoyani apalina chuanin Just Right Media Robert Vokhonan pathologist Dr. Robert Hawkinson akom na hi ania Just Right Media Robert Vokhonan chuanin pathologist Dr. Robert Hawkinson hi so na azwa chuanin heng shidam na COVID vaccine an siama kha kan ngai da manga kan thenghil mai to do nem ni tia zo na chu Dr. Robert chuan ateu lo mai huat na in ka khata ka thinarim ngoi ani mitam takin an thi pha nun na chan tam tak anom hi medicine history a avoi khatna ani hialang thilpoi takchu heng mi mol hoina an shat mya lo na filter ron zwang lutin physicians doctor hote ti dan tur an ron shil hi ania chuti line doctor te point an dam lote an enkol dana politician te an ron hi medicine history a hetiang hi ala thleng ngai lawa arap thak tak seta kalom lo tak setani amma sabera chwa midang te na lola thilpoi mo zong shil chempa saroti ani lain Doctor ni chung si a nu naw pai mek ne na chuanin he thil experiment ta na an lamman meki a himani ti engtin nge an soingam zo doctor physician ni chung si in engthil nge kha iti ngama I soingam zo adik lo hul hwalani eng doctor po andam lo te hena khatiang shillawa a tha ai a himetia laktir pop chu jela khungta kan ni tin asoyani Tiswan doctor engi moza chuanin COVID damlo te kha ventilator mantira annun na lak sak turin thuron pe kan ni ti an soi ani ole tun chuma chuanin khati zong khani sela ngai thak nuamin ti zong te ni chuanin comment lama hianin min lo shil ula ti chuanin part 2 te poron ti chauzel kan tum don ania